Barka je spremna, ajmo životinje u kolonu, 2 po 2, 2 po 2. Mnogima je ova interpretacija nerealna i o njoj pričaju podsmevajući se podrugljivo. A možda je to moglo biti ovako. My name is Bond. Vagabond. Godina je 7527. Neko bi rekao od kada je Bog stvorio svet. Neko bi rekao da je toliko nakon potopa. Da biste bolje razumeli moju teoriju, pokušat ću to da objasnim segmentično. Postoji mnogo dokaza o visokoj drevnoj tehnologiji. Postoje dokazi o tome kako su na svim kontinentima ljudi bili povezani. Znači bili svesni jedno drugih. Ako pogledate automobile i recimo brodove, možete vidjeti kako oni vrlo brzo korodiraju i trunu. Za 100 godina u potpunosti iščeznu. Isto tako važi i za građevine. Kuće propadnu za 100 godina ako se ne održavaju. A šta je to što je večno? Ili bar strahovito dugotrajno? Kamen. Megaliti su ono što je ostalo. Artefakti su lako mogli da se pokupe i sakriju nakon Drugog svjetskog rata, na primjer. Ali ko će ukloniti piramide? Ko će ukloniti megalite? Ko će ukloniti ogromne stene i kamenje? Pa naravno niko. Ako neko ne veruje, i kamen će progovoriti. Znači postoji velika mogućnost da je nekada postojala civilizacija daleko razvijenija od naše. Jer mi ne možemo tako da sečemo i pomeramo megalite. Recimo. Kada vam neko spomene prošlost, vi automatski, podsvesno nju zamišljate kao primitivnu, nazadnu. Iz razloga zato što je ona iza vas. Budućnost zamišljate naprednu, jer je ispred vas. Tek treba da je dostignete. Psihologija podsvesnog. Sad, kada se desio potop i nakon ogromne prirodne katastrofe, čovečanstvo je krenulo od nule, od početka. Preživjeli su prvo to znanje prenosili usmenim putem. Nakon nekoliko vekova, kada je čovečanstvo ponovo stalo na noge, počelo se ponovo postavljati neka civilizacija, tada još uvek plemenska. Tada se uspostavilo i pismo, tada su ljudi zapisali o tome nešto. Sada se vraćamo na ono kako čovek vidi prošlost, nazadno. Tako da su oni videli u svojoj percepciji prošlosti barku kao ogromni drveni brod u koga su mogle da stanu tolike životinje. Znači veliki drveni brod, nisu znali još za metal. U to vreme postojale su samo plemena i plemenski savezi. Nisu postojale države, a kamoli kompanije. Znači ti drevni narodi su mogli naziv Noji sinovi da dožive samo bukvalno, kao Noje i njegovi sinovi. U današnje vreme, a i u visokotehnološkoj eri, sigurno su bile osnovane kompanije, organizacije, multikompanije i sl. Sigurno vam nije teško da zamislite da je u pretpotopnom svetu postojala velika kompanija poput recimo Monsanta. Sad zamislite tako neku veliku multinacionalnu kompaniju čiji je vlasnik Noe. Pa je recimo mogao nazvati Noje i sinovi. Ta kompanija bi mogla imati
ogromnu moć i znanje starih Maja recimo. I mogli su znati astrološke cikluse, između ostalog i šanse za veliku katastrofu. Najmoćniji na svetu mogao je da dočeka tu katastrofu pripremljen. Sada ćemo sve ovo da objedinimo i da dobijemo moguću teoriju. Sa tehnologijom koja je toliko ispred naše, moglo bi lako da se napravi visokotehnološki brod, dugačak stotinama metara, opremljen svim mogućim sredstvima, pokupiti sve moguće životinje i potrpati ih na taj brod. Svaku moguću vrstu možeš odvojiti u kaveze i terarijume. A možeš povesti sa sobom i par hiljada ljudi, raznih saradnika, asistenata, koji će se raširiti po svetu nakon potopa. A nakon par stotina godina ili čak hiljada, civilizacija je zadržala kolektivnu svest. Arka, barka,